Migit king libong residente ding Balening Porac, ing may kinabang king Aduang-Aldong Hospital on Wheels o HOW Medical Mission na ginapan ninyang December 12 to 13, 2025, king Jose Songco Lapid Gymnasium Barangay Kangatba, king Saup, ning Mekeni Food Corporation at aliwapang kayaduangan na organisasyon. Yang pangketing libreng serbisyong medikal, dental at optical, ang makatutok kareng katutubo at aliwapang sektor, akulang ing access keng serbisyong pangkabulasan. Mekisan metong ya ing Mekeni, king HOW, king LGU ning Porac at kareng volunteers bang ilapit ing serbisyong medikal king komunidad. Dinikdik ng Mekeni President Prudencio Prudz Garcia ing ulagan ning pamisasan metong bang makagawang pangmaluwatang epekto king komunidad. Pasalamat siya naman ni HOW founder Dr. Jim Sanchez king balaw sa suporta ning Mekeni at ning Porac LGU. Agpang kang Porac Vice Mayor Jan Capil maragulyang sauping medical mission lakwas nat para kareng indigenous peoples ning Balen. Kawani king serbisyong medikal, miyang pangla namang gift packs para kareng IP at kareng anak kayadwangan ning organisasyon. Laubing 8 banwane ing medical mission ning Hospital on Wheels kareng niyayaliwang sulok ning bansa. Kabang 3 tuki-tuking banwana ng makisan metong ning Mekeni Food Corporation king amanwang advokasya. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.